خوشک براین هجا میوان دلال هم بخیر هاتن فستیوالا فولکلورا سالا 88'tan. Müsabaka folklora isal disa ji Aliye Federasyona Kurd li Swedê amade kirin. Di vê şahiyê da heşt komên folklorê beşdar dibin û ji gelek aliyên welatê me dîlanên Kurdî pêşkêşê dikin. Em hêvîdarin hûn ê demekî xweş û baş derbas bikin. Mîna mero herar şêra tevêtî dare. Niye hjärtligt välkomna till Folkets hus i Stockholm. Det blir Kurdisk dans och kulturfestival. Vi kommer visa er dans, musik och dikter från den rika kurdiska kulturen. Här ikväll kommer vi att få träffa 8 olika dansgrupper och vi kommer också att utse den bästa dansgruppen för kvällen. Denna dans- och kulturfestival arrangeras andra året i rad av Kurdiska riksförbundet. Vi hoppas att ni kommer att trivas. Nu kommer vi att vandra genom olika provinser i Kurdistan. Först kommer barngruppen Bnevşan att presentera folkdanser från Hakkari-provinsen som ligger i turkiska Kurdistan. Varsågod Bnevşan! Till Siverek provinsen i turkiska Kurdistan. Barngruppen Hevi presenterar danserna. Varsågod Hevi från Bollnäs.
hevi. Sista barngruppen Nergis kommer att visa oss blandade danser från olika områden i Kurdistan. Varsågod Nergis! Ja. För Nergis. Kurdiska dikter spelar en viktig roll för kurderna. Eftersom det kurdiska språket är förbjudet i vårt eget land har den muntliga traditionen spelat en central roll för våra dikter. Nu kommer en kurdisk poet, Muayyed Tayyip, att läsa en dikt för oss. Varsågod, Kek Muayyed. Ay walatê min ê li jêr postalên dagîrkera rizî bêhna te çenda xweş e. Dibêjin tu yê bûye bajêrekê mezin. Dibêjin Sayed Sultaniyê har bûyn, li kolanê te xwînet rêjin. Dibêjin pîrheviyê leşê te dikêlin û cerg û hinavê te digezin. Dibêjin hindî şeva sultanî tarî dibît, agirê te herê geşe û xetîrê te ji ber nabezin. Dibêjin tu yê bûye bajêrekê gelek mezin. Lê çawa ez li ber çavê dayîka xwe hindî meho sala dibirim, mezin dibim, hêşta zarokek biçîkim. Tu jî wesa hindî gir û çiya dibirî, mezin dibî, her wextekê xeweka sivik her du çavê te girtin. Tu were serê xuda ne ser dilê min. Li zivistana min tu diviyayî, çaxê befrê hemî çiyayê te dihînin. Li buhara min tu diviyayî, em reveka zaroka bûyn meşrezê te bahîv çinîn. Li havîna min tu diviyayî, ez ê serxweş li nîv şeva ji geliyê te dihat bayekê hîn. Li paîza min tu diviyayî, destekê nî ji zarokê te
برف خاندن جهد بزين للغربة غريبية همي وقتا متدوي تو ببيا قرية كوش دارستانك بي متدوي تو ببيا طافيكا دجوارا ججلوك السري من بي متدوي تو ببيا كاني كاكا آجري البن هردو بيت مبزي متدوي تو ببيا كابي سيجيد خونا مدا بي هر متدوي Tack, kek muayet. Den kurdiska folkdansen har mycket gammal tradition. Vissa av danserna går att härleda till 2000 år före Kristus. Vi kommer nu att fortsätta vår vandring med vuxna dansgrupper. Först ska gruppen Çolemerk presentera folkdanser från Hakkari-provinsen. Varsågod, grupp Çolemerk.
Tack för gruppen Çolemer. Varje kurdisk by har sin egen dans. Den utgör en central del av vardagslivet. Låt oss nu vandra vidare till Elaziz-provinsen som ligger i norra Kurdistan. Dansgruppen Govend presenterar danserna. Varsågod Govend! Tack för dansgruppen Govend. Dansen är ett sätt att berätta en historia och den fyller en viktig funktion för kurderna, särskilt för oss i exil. Nu kommer dansgruppen Dilan att ta oss till Adiyaman-provinsen som ligger i norra Kurdistan. Varsågod Dilan!
dans gruppen Dilan. Nu kommer en annan kurdisk poet, Malmisani, att läsa en dikt för oss. Varsågod. پیران و پیران تاریخ تو همان ننوسیا پیران بیر منصوری را ور و پی اصل و فصل خما کیلا خرالی واو جمانو ماجا وردم دوران وری عیسی مریم اما مواجم انزارو نوسیو 25 ده قچامتو سری سرده قچامتو سری سرده پیران گاما که شاری جورد خرطری همه آی چه دوران به پیران آی چه دوران به عشیران قلبینی به گوپالان خواه و به تفنگان کرمانجان قصه کرد قچه کرد آی چه دوران به پیران آی چه دوران به هر گروژ یو قرقل تسلیم گیری وار تو را حتی نسویرگه حق کرده است به هنزاران انسان تی قلبیا روژو یو داره هنیده روژو یو پالیو چولی گیده شاید دکوت عشیران میان کام وانو واواجو پیران پی چینانه پی تفنگان کنان رامیا دشمنی سر وات به ایلکان پروده پاشا ماشا چنو لبره پاشای کمالیستی به پیرو زغل کمال بخو هم به پیر هم تاکتیسین هم زغل کتاب تاینگونی وران نسیای دنیا ده لبله کتاب دلو فکری نسیا همات تورا حسن و پیران دلو فکری دلو نبه بنو که قصاب مردمان بنو که یو سادیست بنو که کمالیست به لبله دلو نبه دلو فکری کم دلو شیاو بکشو آهند مردمان جاران ترتلی دو جان زرزرت کمالیستان رایدشه شیخان و گرگران هنده دین و دیانتی نیزان آینه و لج آیت و حدیثان نیماننو لج یو گونی ورو که زورش ناسدنو لج و بتاکتیک و بقوت لج نیو مرگ ورد چمانو Tack, Kekkan Malmisani. Nu fortsätter vi vår vandring till Diyarbakır-provinsen som är hjärtat av Kurdistan. Dansgruppen Zembilfroş visar danserna. Varsågod Zembilfroş.
Tak Zembilfroş. Slutligen tar gruppen Kurdistan oss igen till Adıyaman och visar några danser därifrån. Varsågod, gruppen Kurdistan. dansgruppen Kurdistan. Kära gäster, nu kommer alla dansgrupper att dansa tillsammans. Varsågoda!
Vi tackar samtliga dansgrupperna. Tack och adjö. Vi hoppas att ni har haft en trevlig afton och hoppas att vi ses även nästa år. Tack ska ni ha!